Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u okrugli 100 Red Bull replike. Ja sam Frenki i bit ću vaš domaćin večeras. Ova emisija ima za cilj da promoviše Red Bull repliku i da pojasni malo i pridobije neke nove članove i učesnike, kao i da pričamo o dosadašnjim iskustvima. Sa mnom su danas ovdje jako dragi gosti, pa bih ih ukratko predstavio. Sa moje lijeve strane imamo DJ Soula, osnivač i urednik FM Jam emisije. Možda ste čuli za tu emisiju, bavi se izvornom muzikom. On je tu da priča o izvornoj muzici. Pored njega imamo našeg drugog Kerima, a.k.a. 100%, odličan MC, učesnik Rap Skills takmičenja, pisanih batlova. Tu je također kao ovogodišnji žiri na bosanskom finalu. Sa moje desne strane imamo Štelu, jedan od osnivača Capital City Crew ekipe. On je prošle godine bio žiri, također ove godine je tu s nama da priča o iskustvima sa prošlogodišnjeg takmičenja. I sa desne strane imamo mog druga Kontru, koji je prošle godine bio, koji je ove godine žiri, a prošle godine... Bio sam DJ. Bio DJ, a bio si i učesnik takmičara. Bio sam i učesnik, jest. Tako je. Mislim da bi bilo najbolje da počnemo malo, da otvorimo temu sa prošlogodišnjom replikom. Svi ste bili tu, neko u žiriju, neko kao DJ, neko kao učesnik. I da mi kažete kako vam se to sve činilo, da li vam je ostalo sjećanje neki highlight, ko vam je bio favorit i šta ima još? I šta ima još nakon. Evo, pa... Evo, ko će prvi? Jedino što mi je smetalo, to je bilo malo nekako ti napisani battle, ja nisam namko na to. Highlight koji je ostao, Nuha mi je nekako vodio, to jedan od učesnika vodio mi je do određenog momenta, dok nisu počeli neki baš pančevi strane Arota i to je bilo, izvini, ali vidimo se sljedeće godine. Ima li neki highlight možda, da je rima ti ostalo u sjećanju, da je neki punch koji je baš onako... Znam da je jedna, ne mogu da se sjetim kako je bila rima, ali znam da je tom rimom potopio Nuh bio Arot. U finalu? U finalu. Ona za kantonalno, vjerovatno. Bravo. Možeš se sjetiti kako je? Ne sjećam se tačno. Ti nešto izgledaš abnormalno, neš... Spremaš se za regionalno, a neš proći na kantonalnom. Ovako nešto, to je bio da čovječe. Mislim da je to, da su to čak bili neki produžeci, jer je bilo 3 runde i onda je, ajmo, po još, ne znam, 4 lajna i tu je. Pa to je to što ti kažem, mi smo bili neodlučni do zadnjeg momenta, dok nije ta kantonalna pala, kad je pala kantonalna, brate, idemo dalje, nema potrebe. Padale ste kantonalne potuzle. Padale. Gorle su. Dobro, znači ti više cijeniš kad vidiš da je to baš spontano, freestyle, dakle na licu mjesta. Taj freestyle po meni i dolazi spontano. Mislim, naravno, postoji kontrola neka gdje ti kontroliše se da ne bi ga baš uvrijedio na neki bezvezni način, ili da ga vrijeđaš na nacionalnoj osnovi, to nema potrebe jer je to baš glupost, nije zabavno. Ali nekako kad čovjek dođe sa freestyle battlom i kad dođe sa napisanim tekstovima, znaš, nije to, već napisani ti možeš skontat, to ti isto koji pjesma na kraju krajeva, samo što je na primjer 100 linija. Taj trenutak, odnosno te 2 linije, to se baš vidjelo jer je on bukvalno odgovorio Nuhi možda čak i na istu rimu i baš se vidjelo da je odgovor na licu mjesta. Ti čim vidiš, mislim, oni su se spremali za regionalno, znaš. Znači, nije moglo tako, mislim, moglo je se napisati naravno i ranije. Ja nemam, na primjer, nikakav problem ako neko koristi freestyle u skladu sa nekim tekstovima. Naprimjer, šta ja znam, 2-3 linije baciti koje znaš iz glave, pa onda nadovezati neki freestyle. To je super, to je okej, mislim, to je i bit freestyle. Ma ja, na neku ruku, svaki MC ima neku bazu, neki fond rima koje zna jer je pisao. Koji se ostane u glavi zapečačeni, ti kad god bacaš freestyle, sigurno ćeš baciti neku 2, 5, 10 svojih. Dobro, Zlata, ti si bio učesnik, bio si u polufinalu ili tako na nacionalnom, ili do finala si možda čak na finala si dogovorio? Do finala, na državnom. Protiv Kare si. Na nacionalnom. Ja, na državnom, jeste. I bio si onda posle na regionalnom, dok je još Red Bull MC Battle se zvao. Kakva su tvoja iskustva tad? Imaš neki ti
trenutaka koji ste ostali pamćeni, koji su možda neku energiju koju se osjetio na prošlogodišnjem finalu, generalno, eto, kažeš. Što se tiče te energije iz te perspektive, ja mislim da niko ne može govoriti u ime drugog učesnika, jer svako to drugačije doživi. Ja sam taj nivo adrenalina doživio kad sam bio učesnik, ali kad sam bio gore na bini, meni se uopšte to nije činilo tako. Nekako mi je puta 100 sve emocije koje doživiš ovako kao bez veze neki neučesnik. Eto, ja sam bio DJ, bio sam iza MC-eva i ja to gledam s jedne strane kao aha, puno je ljudi, reaguju na pančeve, a tim učesnicima je sigurno 100 puta svaki osjećaj pojačan, da čuju svaku riječ svakoga iz publike. Jer je tako meni bilo, velika je trema, ali je veliki adrenalin, mozak ti radi 300 na sat. To je nešto što sam zapamtio kao učesnik najviše. Upravo taj adrenalin i ta energija i što Štela govori za freestyle. Jednostavno kad kreneš pa te to ponese te ta energija, pa izlaze rime same iz tebe i nekako publika puno više cijeni to kad vidi da se ti zaholco u tom zanosu nekom i kreativnom i energičnom, odmah ti publika vrati jer skontaju da je freestyle, a drugačije je kad ti dođeš i kad se vidi da si naučio na pamet nešto. I to ima puno veze. Nije samo stvar kao da bude 100% improvizacija i to. Bitno je da i pokreneš publiku s te strane, a najbolje ih je pokrenuti kad stvarno vide da ti stvari idu iz glave i da te okrenu. Dobro. Neki trenutak prošle godine da se zapamtio? Ili pa vjerovatno isti kao i Štela što je naveo za Arota, taj line mi je baš bio vrhunski. I što mi se svidlo prošle godine, znalo se desiti na svakoj replici sam bio prisutan na ovaj ili na onaj način. Nigdje nije bilo nikakvog bifa, nikakve loše energije između takmičara, između publike i takmičara. Sve je bilo sportski. Sportski je bilo pravo, vidim da su konačno ljudi savladali to i volio bi da tako i ove godine bude, da ne bude ne znam, neke ljutnje ili nekog tersa ili da neko neće da pozdravi svog protivnika ili nešto slično. Znalo se to nekad dešavati upravo zbog tog nerazumijevanja. Znači, ja mogu betlat Frenkija gore i ja ne mogu garantovati da neću nešto baš da ga uvrijedim. To mi je cilj. Ja pravim razliku između toga kad ja repam protiv nekog na bini i ostatka mog druženja s njim. I to ljudi su počeli razlikovati i nije bilo ljutnje i to mi je jako drago. Okay. Sol, ti si bio prošle godine DJ na regionalnom, a i na voditelj. I voditelj na državnom, da ne bude nacionalno ponovo. Ovo je nešto nacionalno. Kakav je tvoj bio utisak i kako se tebi Pa eto, ne znam, ja sam kroz sve godine prošao sve uloge. Pa čak i voditelj sam bio prošle godine. Pa ništa čudno, dobro, ja sam bio radio voditelj nekad. Ali eto, nakon prestanka emisije, baš dugo nisam radio te voditeljske poslove, pa baš mi je bilo interesantno. I voditelj sreća pa nije bio neki najveći od svih. Znači, bilo je to državno, a ne regionalno. Tako da, bilo mi je drago to, biti jednom i u toj ulozi. Bio sam proteklih godina i žiri, ali meni je najdraže uvijek biti tamo za gramofonima, biti DJ i naročito, eto, kad pričamo o prošloj godini, možda sam baš osjećao neki najveći hype zato jer je i kod kuće prvi put se regionalno desilo u Tuzli i nekako kad si gore, kad puštaš te ploče, brojiš koliko oni dugo smiju repati, ti zaustavljaš. Nekako imaš osjećaj da kontrolišeš cijelu situaciju. Tako da ne znam, to mi je baš mjesto na kojem se ja najbolje osjećam u tom. Na regionalnom je bilo, što se sad spomenuo, kontrolu i to, baš ti katovi nekako su dodatno doprinijeli i nekako i zahajcali atmosferu. Da li imaš, mislim, i svaki DJ vjerojatno ima osjećaj, iako je freestyle, otprilike imaš osjećaj, znaš kad će neki punch. Pa jest, otprilike, neka zamisliš čak u svojoj glavi koja to riječ dolazi i vidiš da će biti dobro. Jednostavno, dobro, mi
ja kao DJ nastupam puno s vama, sa reperima već mnogo godina, tako da osjetiš ono kad čovjek gori, kad će on baciti nešto, kad će izaći nešto novo, tako da se desilo baš ono par puta da je kad znao dići atmosferu totalno. Znači, treba tu malo, ajde, iskustva i trebaš biti dosta naslušan i repa, DJ koji osjeti situaciju. Pa ja se nadam da je to ono, jedan mali dio koji doprinosi cijeloj toj boljoj atmosferi. Dobro. Reci se nadam. Imamo, također spomenuo sam, Kerim je s nama 100%. Ti si ove godine u žiriju za naše državno finale, u BiH. Učesnik si u Rap Skillsu, već si imao odlične tamo nastupe, EP si izbacio, ono, jako si poznat reper u BiH. Kad budeš ove godine u žiriju, koje su ono neke stvari koje ćeš ti bodovat više, na šta ćeš obraćati pažnju, šta je ono što MC treba da ima da bi dobio tvoj glas? Ja da se nadovežem sa Končom, šta je Končo rekao? Rekao je kao pravo je bitno to da publika vidi da je to freestyle na licu mjesta, onda ih to ponese, znaju da si ti na licu mjesta to skonto i onda je veći hajc. Meni je pored toga bitno pravo da je uvjerljiv. Znači od stava, znači načina koji govori, kako on gestikuliše tom svom protivniku, naravno sve da, da ga poštuje, ali da pokaže određenu dominaciju, znači ne samo vokabularom koji koristi, već i tim stavom koji prikaže. Da utjelovi nekako to što govori. Da, znači ako me uvjeri u to što govori, pored toga može to da bude dobar punch, ali ja mislim da za mene može neko drugi da ima bolji punch, ali ako ne iznese ga na dovoljno efektivan način, onda bodujem drugom frajeru koji je bolje to iznio. A to se zna desiti da ostane neprimjećen neki punch. Uz mikrofon. Znači, zna se desiti da ostane neki punch neprimjećen, kad ono, posle gledaš snimak, ispada da je frajer rekao nešto dobro, ali u tom trenutku žiri ono bolje osjeti neku stvar koja možda i nije baš ono bila najbolja, ali je bolje prenesena. A jako je bitna ta energija, dikcija, izgovor, da mikrofon, mislim, to su neki sitni detalji koji svaki reper zna, ali nekad malo to i zaboravi, vjerojatno, i onda, kao što Emir kaže, prođe malo ispod radara, ne primijete ljudi. Drugačije ono ako on govori u jednom nekom tonalitetu, a drugačije ako on, znaš, ono, napada ga, bukvalno ono, skače na njega, ono, sad ćete podcijepat ko leopard. Mislim da je tu najbolji primjer upravo Kerim, jer on je na Rap Skillsu baš ima specifičan stil i kad nastupaš, i rime, i šeme, kako to slažeš, i ono da si zbog toga ono i pobrao brojne simpatije i pobjedio tolike betlove. Možeš mi malo opisati razliku, mislim, nisi nikad učestvovao na freestyle betlama, ali znaš šta je freestyle, vjerovatno znaš i freestyle, isto ko što svi mi znamo donekle malo, ja malo više. I Emir, pa Emir zna isto freestyle. Kad trebaš ga vidjeti kad se vodimo s koncerta pijani u auto, onda... Razliku čisto da pojasnimo malo, znači Rap Skills su pisan betlovi. Isto također kolege s kojima surađujemo, koji će biti dio i replike ove godine na regionalnom, da pojasniš malo Raj pristup tvoj na Rap Skillsu i pristup, ili ako ga ima uopće, za freestyle battle. Ja mislim da je razlika većinom u koliko ozbiljno to shvataš, jer isto kao da imaš domaći rad, imaš sad 2-3 mjeseca, moraš se spremiti spremiti kod 2-3 pjesme, posebno za jednog lika. Istražuješ o njemu, gledaš šta on sluša, šta objavljuje po fejsu i sad pokušavaš sve to da ismijavaš. Stalkaš ga. Ja, u suštini. I sad onda pokušavaš da napraviš te runde da budu zanimljive, da budu dopadljive, da budu i da nešto se pametno kaže, dok je freestyle više, znači taj moment inspiracije, šta on ima na sebi, šta je on rekao prije, sad ću to da iskoristim, da okrenem publiku protiv njega. A mislim da se i za freestyle battle može donekle nekako i pripremiti. Naravno. Mislim, ti si učestvovao, sigurno si, ne sad možda, mislim, znamo svi, kad 8 finalista bude proglašeno, otprilike znaš ko je tu. Znaš na koga možeš naletiti. Vjerovatno razmišljaš o protivnicima, gledaš ako nisi čuo za njih ko su, istražuješ. Jesi se ti recimo pripremao za Red Bull MC Battle kad je bio? Pa u smislu da... Ne mislim naravno pisat tekstove, nego čisto na taj način. Nego u smislu, pa svakako, malo nešto da saznaš neke osnovne informacije. Evo, ko što je Kerim rekao, za Rap Skills imaš 2-3 mjeseca. Ovdje imaš, sedmicu dana, i otprilike ti možeš saznat o nekome nešto. Ili možda već nešto znaš i da to iskoristiš, da i publika razumije o čemu pričaš, lupam, odakle je ko,
iz kojeg je naselja, kako se preziva, možda ima neko smiješno ime. Nemam pojma. Malo curi. Ima, dobra, ajde, to je možda već malo i previše, ali nešto što i publika može razumjeti. Sjećam se na jednom betlu, kad su pobjedili Helem Neise, Čane i Gago. To je jedini onaj koji je bio double. 2-2, Ja. Kad su pobjedili taj battle, sjećam se da je ovako ili polufinale ili nešto, da je izlazio Čane da betla protiv nekog MC-a i on je, pošto je, raja smo i sa Helem Neise i to, ja sam prišao Čanetu i rekao, tvoj idući protivnik, on je, ja mislim da je iz Bijeljine. Ja mu rekao, ovaj je iz Bijeljine, brate. To ti je baš bilo fino. To ti je trebalo. Sjećam se toga, da. I on je izašao i nešto je freestylo i nešto mu je rekao Bijeljina. I tako te neke stvari pomognu. Kad znaš te neke stvari o svom protivniku, nekako ti je to as u rukavu i publika reaguje na to. I s te strane sam se i ja pripremao. A što se tiče generalno freestyla, govorio sam to, mentalitet, način razmišljanja o rimovanju je potpuno drugačiji od pjesme. Znači, moraš mozak istrenirati da smisli rimu pa da sklapa rečenicu. Sadržaj posle, jel? Jeste, a da u isto vrijeme dok izgovaraš ovu, smišljaš sljedeću. Jako je komplikovano, ja sam vježbao najviše to s te strane. Taj freestyle mentalitet i kad upadneš u njega, teško je se izvući opet na pisanje pjesama. Pa mi je trebalo možda 2 mjeseca da se odviknem od freestylanja. Da se vratim na ovo kad pišem, kako smišljam to. Imaju li neke prečice ili neki savjet, sad si pričao, mislim, kako si ti nešto možda što bi savjetovao učesnicima, dakle neku prečicu, neki fazon koji pomaže? Ili u vježbi, u pripremi ili baš na licu mjesta? Pa, što se tiče pripreme, što sam ja radio, upalim snimanje, nebitno na mobitelu, na bilo čemu, i pustim neki beat. I ne znam, freestylam i pustim sebi kasnije kako to zvuči. I vidim možda neke svoje poštapalce, vidim gdje griješim, preslušam. I onda drugi put probam, pa to bolje možda zvuči, pa vidim jel napredujem, jel opet negdje griješim. Eto, to je neka priprema koju preporučio takmičarima. Znam da zvuči pravo banalno, ali kod učesnika se vidi da nisu malo vježbali, da su to malo olako shvatili. Nije to baš da ti sjediš sa svojom rajom negdje i da freestylate. Ipak je to na mikrofon, ima tu više stotina ljudi, ide beat, nemaš ti puno ni vremena tu, ni za izvlakušu nikakvu. Znači, treba se dobro pripremiti, da nekih ne bude sramota da upale snimanje i da vježbaju sami sa sobom freestyle. Okej. Sljedeće pitanje je za Soula. Vidiš kako se na to sve fino pripremio ovdje. Bravo, Senat. Bravo, Senat. Šta ćeš ti bolan u FM Jamu? Ti si muzički urednik, znači osnivač FM Jama, kao što smo prokomentarisali i rekli na početku. I bio si sudija. Generalno i kod takmičara, evo sad, a i kod repera generalno, kad čuješ nekog repera, koje su to stvari koje cijeniš, šta je što jedan reper i freestyler treba nekako da ima da bi dobio eto i tvoj glas i simpatije? Pa eto meni, para. Osim para mora stvarno biti uvjerljiv. Mora baš biti uvjerljiv, želim da mu vjerujem, to sam ja i u repu isto uvijek tražio i od naših starih tekstova bilo je. Samo nemoj lafinat, nemoj lagati, samo reci onako kako jeste. I to ja i danas cijenim isto. Evo tipa Kerim, ja njega obožavam vidjeti na bini zato što frajer ne znam ja, betlate i to, a ima osmijeh uvijek, super je pojava na bini, znaš, i baš recimo originalno. Ja vjerujem, najviše volim vidjeti takvog nekog kojem vjerujem to što govori, tipa nešto naučeno kod kuće, eto kad smo kod naučenih rima 100% ljudi imaju, znači, spremne bar neke pančeve u glavi, pa će ga iskoristiti možda u određenom dijelu freestyle betla. Nije to ni grijeh, ni ništa, ali sigurno imaju ljudi spremne stvari, to se zna osjetiti, neko ih zna dobro uklopiti, ali prije svega men mora biti uvjerljiv na betlu. Kad je rap battle u pitanju, volim se i nasmijati, znači,
veliki je faktor, eto, i humor neki u betlu, nije to uvijek ono gde samo opsuju nešto, jer to više ono nije, to je možda nekad bilo u repu, joj opsuvo ovo, ono, sad to nije nešto interesantno ako ti opsuješ neko mater, ne znam ja, kažeš mu nešto za nekog, a ono, baš ga preveslati na neki način, da ispadne smiješan, da se sva raja smije, to je već nešto što kod svakog ono dođe do izražaja. Znači, proste psovke ne donose baš poene. Pa meni ne znači ništa lično to sa psovkama, stvarno možda jest nekad bilo čudno čuti u muzici, znači prije nekoliko godina, ajde sad koliko je već, 10-15 godina, na našem jeziku bar se čuju psovke u muzici, pa tak da nije to sad više ništa novo. Ako onako prirodno ono, proklizi negdje psovka, da je to i onako mi simpatično i da se vidi da je baš... Ima li nešto što takmičar nipošto ne bi smio reći? Znaš šta ja ne volim? Ja ne volim... Šta je ono veliki minus, vrijedi diskvalifikacije, ne znam. Pa ne znam, ajde, vrijedi diskvalifikacije, sigurno stvari neke na nacionalnoj osnovi, mada nije se to nešto ni dešavalo. Sad je već došlo do takmičenja regionalnih, dolaze ljudi iz Hrvatske, Srbije, BiH i takvih priča nije ni bilo, to mi nije ni mjesto u repu. Znači, nešto toliko jako se nije desilo, pretpostavljam da i neće. Šta ja ne volim? Ja ne volim čuti MC-a koji je u svom gradu, na primjer, i to koristi protiv drugog. Pred 1000, 2000, 3000 svoje publike, on koristi neki lokal patriotizam da bi digao hype i to je nešto što se meni najmanje sviđa. Prvoloptaški nekako. Ja. Dobro. Imaš li ti neki, ti se naslušao svakakvih uvreda, sigurno, da si betlo. Imaš li nešto, ono, neku crvenu liniju i kažeš, ono, to ako mi neko kaže, ne bi valjalo. Znaš kako ti je to, zamišljam isto ko da ne betla se on s Kerimom, znaš, nego eto sa tim likom s kojim ja nastupam, znaš, tako da nema nikakvih granica, ma ja šta god da mi kaže, samo smiješak, jer ću ja njemu isto to reći čim bude na mene red. A što se tiče toga šta bi mi zasmetalo da rade takmičar, ja mislim da poštapalce ubijaju onu atmosferu čitav. Kada ono neko kaže, brate, kaže 40 puta u 30 sekundi, fakat, ubije to atmosfera koji filer, osmisli 20 filera, mijenja ih. Ima još kako se mogu spremat, ovo mislim nisam sam nikad spremao, samo da kažem, nisam sam nikad spremao. Čuo sam od drugih kako to. A nešto sam gledao ono Scribble Jam, to je bilo 2003. 2004. tamo u Americi i sad ovi prvaci tog freestyla kako se tad spremali, kao u suštini imaju po 2 linije ili po 4 linije tih metaka. I znači čim njemu nešto počne freestylat, ako ne zna šta će da kaže, iskoristi 2 linije koje je prije napisao, mogu se upotrijebiti za bilo koga i onda se prešalta opet na freestyle. Znači bolje i to nego da bude, brate, evo, ne znam. Znači bolje da ima nešto, da upadne ako baš zagusti. U redu. Hvala. Štela? Imaš ti? Ja bi dodao samo dodao, jer ovo što se dešava, hajde u malo zadnje vrijeme, baciti recimo jedan vers, pa šutati, sačekati reakciju, to meni nekako ono, što je Sterma, u freestyle rap battlovima, Sterma jest to isfurao prvi, dotad se repalo fluidno, koliko se može, pogrešiš, puno je lakše, Sterma je to isfurao, dobro, na taj način i pobjedio, ali ja bih volio više da se vrate ona vremena kad ono cijelo vrijeme rokaš. Mislim, gledamo i špansku bitku, tamo se znači melje non stop. Tamo se melje duplo više nego što može stati. Double time. Meni te stanke nekako nisu bile loše do neke mjere, jer zapravo kad MC baci neki punch i onda uslijedi reakcija publike, aplauz, vriska nešto i onda ti sad i da tu repaš dalje, ne bi to se ni čulo, znaš, pa tako da te pauzice mi nekako, kajem opet donekle, nisu loše, ono. Ali nije stvar to samo pauza. Ako se sve tako isti stalno... Ja, to je drugo, ali znaš šta je gubi na dinamici možda, da. Fazon je kad ti stvarno kažeš neki beton line i Raja krene da vrišti, normalno da ćeš stat. Mislim, u smislu neš krenuti drugi, možda i bolji od toga, da upropastiš zato što se neće čuti jer ljudi još reaguju na ovo. S te strane mi je okej, ali što Emir kaže da je pravilo, da svaki put staneš, to je meni bez veze, jer nema, više djeluje ko neki spoken word, ko poezija, a ne kao freestyle battle. Okej. Imaš li ti, pošao si nešto kažeš, a imaš neku... Vratim ti, brate, prvo. Imaš li ti neki,
no go, što kažu, nešto što ne bi trebao reći neko. Malo prije spominju isto nacionalizam. Nacionalizam i ovo što Kjera kaže, te poštapalce, to je nešto što strašno ubija samu dinamiku čitavog betla, poštapalce tipa brate. Brate, to je svaka, brate ja ću doći, brate ja ću otići, brate ja ću... Brate, nemoj, brate. Nemoj, naći bilo koju poštapalcu drugu, nešto barem smiješno, ne znam, neku glupost, samo nemoj te poštapalce, brate, oko ili ja. Ono kad počnu ljudi, taj freestyle-ove sa 1, 2, 3, to ja bi zabranio 1, 2, 3, 1, 2, 3, dolazimo mi. Brate, pa nije 96-a. Konta. I onda te poštapalce, brate, ne znam, ja, previše dizanje sebe, znaš, ako je battle, brate, znači ti si tu da betlaš, ne da govoriš ja ovo, ja ono, ja ovo, ja ono. Traži cake na svom protivniku, traži kako me ofidna majica, traži ne znam, kako je se loše ošišao, ne znam, nije se obrio. Neke gluposti, tako znam što Emre kaže koji će nas smijati. Znaš, čista provokacija, baš ne prolazi. Reci mi kako gledaš na, generalno, kako bi jedan reper trebao pristupiti nastupu i na replici, a i generalno na koncertima ili na nekim drugim partijima. U smislu, znamo svi da je ovo veliki dernek i da se zezamo i da ima i cuge i da se družimo i da u biti slavimo svi, ali imam nekako osjećaj da nekad reperi znaju malo pretjerati sa cuganjem pa onda ispašta nastup. Misliš li ti da... Ti nešto prebacuješ? Ne, svi smo mi bili tu, brate. Nemoj da je samo ti. Svi smo mi kontač, nego... Dobro, mislim da je, kad je nastup, da odvojimo nastup. Nastup je nešto drugo. Sa svoje strane, pošto stvarno meni je se znalo to dešavati. Pa svima je se znalo dešavati, ali mislim... Bili smo mlađi. Konkretno za MC Battle, jer ovdje, brate, treba ti mozak da radi, 100%. Stvar freestyle... A piva malo zna da ga, Znaš šta je najveći problem? Što stvar ako popiješ koju pivu, jezik počne petljat. Znaš, i već ti tu si mumble rap, mislim, nisi ni taj pravi mumble rap koji je mumble rap, nego si baš mumble, ne, znaš, Ajde tu jezik petlja, a meni mozak jednostavno nekako prestane da radi. Pa naravno, nisi čisto da mogu razmišljati toliko o protivniku. I onda, u slučaju da se desi da te protivnik baš načepi, još ako je on taj neko popio, to može biti Nobela. Joj, mene načepio. Sol je nešto htio da doda. Pa eto, nakon, ne znam, 20 godina tih nastupa i bina, ni mi nismo baš svaki put spremni što se tiče, eto, popiješ, opustiš se malo i onda stvarno zna doći do neke granice, prijeći neku granicu, tako da već nastup počne ispaštati. Znamo mi to jako dobro. Ali evo što se tiče replike i freestyle battlova, recimo, tu se radi o manje iskusnim ljudima na bini, uglavnom ljudi koji nisu baš svaki vikend na bini. I onda možda i od treme, kad stane pred par hiljada ljudi, on će malo nešto popiti, ne zna gdje to vodi, na kraju rima ne izlazi. To se desilo u Richteru prošle godine u Tuzli, znači totalni blackout je imao. Bila je jedna čašica previše. Pa, bilo je 10 čašica previše. Ali dobro, mislim, desi se jednostavno, zato to može dovesti do tog da izgubiš bitku. Ja sam govorio i prošle godine i mislim svake godine kad smo tu oko organizacije, kad svi takmičari dođu, nemojte pretjerati ljudi. Jer stvarno, mislim, posle uvijek ima after, ima, znači, zajebancija i mislim da je... Ima se vremena i zato, a stvarno, mislim, generalno, mozak mislim da radi puno bolje kad je pod pritiskom. A alkohol to nekako oduzme i onda onu neku oštrinu i brzinu koju imaš, izgubiš s tim. Tako da, eto. Don't drink and battle. Don't drink and battle, jeste. Sljedeće pitanje, pa može skočiti ko god želi. Replika je narasla za prilično jedan veliki event i svake godine je sve veća i veća, sad idemo i regionalno svake godine. Medijski je jako pokriveno. Kako reperi mogu iskoristiti nastup na replici? Gdje sjedimo? Ja, evo, Senada smo otjerali. Kako se može to sve nekako iskoristiti? Pa čak i da ne pobjediš, nego samo budeš učesnik i imaš neki fin nastup. Kako reperi mogu iskoristiti repliku? Evo, ti si doživio to i vidio si neki hype i osjetio si. Ja. Možeš iskoristiti kako pomaže i...
Pa, na razne načine, evo prije svega što kažeš medijski. Znači imaš neki medijski prostor, puno ljudi sazna tvoje ime koji nisu znali tvoje ime. Recimo, to ti je pravo pametan period za izbaciti pjesmu ili spot. To je, znači, to ti je ono željezo se kuje dok je vrelo. To ti je to najvrelije tad kad je replika i to je idealan period za izbaciti bilo šta novo i da usmjeriš tu energiju sa replike na svoj rad. To bilo pravo pametno ako pobjednik ima neki spot koji treba izbaciti uskoro ili pjesmu, moj savjet je nakon replike tad izbaci jer će se tad pričati o tome. To je jedan vid iskorištavanja. Ili prije replike, ako si prošle godine učestvovao možda pa mislim ja, ali uglavnom eto, u tom nekom periodu, a druga stvar, možeš upoznat puno ljudi. Recimo, ja sam to za Rap Skills isto govorio da mi je to kao i za repliku, osnova i temelj svega, ne znam, Štela i ja smo po svim partijima mogućim u Sarajevu i van Sarajeva hodali. Znači, neki malci od 15 godina repaju, ja i Štela odemo da čujemo. I tako smo se upoznavali sa svima. Međutim, razumijem da je sad možda i manje i partija, malo društvene mreže su preuzele više storija nego partija. Tako da mislim da je to super moment da se ljudi stvarno upoznaju licem u lice, face to face. Wordplay. Damn son! Mogao bi si ti prijaviti ove godine, a? Jesi vidio, brate, Ne, stvarno, to je super moment da se upoznaju ljudi, da vidiš da upoznaš nekog drugog ko se bavi istim što i ti i da uradite neku pjesmu zajedničku, da on tebe zovne na svoj koncert ko gosta ili na svoj partij. To su stvarno neke prednosti i to se može iskoristiti što se tiče replike. Ja znam, recimo, prošle godine kad je Arot pobjedio regionalno, pošto smo mi komšije i bili smo, ne znam, dan, dva posle na kafi, on je govorio kao, brate, otac me čitao vazu, na kliku sam izašao, znaš. Mislim, reper to, učesnici... Mi smo možda malo navikli na to. Ja. Njima je to nešto novo, znaš, čovječe, u vazu, znaš. Ma ja. Evo me na dnevniku, to je... Da, to je prvi put da jedan takav MC, mislim, oni su svi, mi znamo za njih i oni su i duže vremena tu i surađujemo i sve, ali opet to je neki novi prostor koji dobiješ koji do sad možda nisi imao, jer medijski, eto, Arot je znači bio na svim portalima, u svim dnevnim novinama, na televizijama, nekim, gdje god je bila ta neki program o muzici, svugdje se pojavio i što Zlaja kaže, bilo bi idealno, recimo, da je tad nešto dodatno izbacio. Da, taj hype je samo nastavio da se iskoristi. Tako je. Dobro. Imate li neke favorite ove godine ili nekog koga bi očekivali, priželjkujete da se prijavi i učestvuje? Ja ne bi. Pa ja ne bi nija. Ne bi niko, jel? Pa obzirom da sam sudija, ja, tako da nije baš ja bi jedino volio da pozovem te mlađe repere da se priključe replici, jer to je stvarno idealna prilika. Ako sami ne rade partije, mi ovdje po Sarajevu smo radili dosta koncerata, vi znate najbolje. Ali mlađi nisu toliko nekako ažurni da naprave nešto, da se dogovore, ajmo sad, nema veze, hoće li biti para tu ili neće. Na kraju krajeva mi smo počeli bez para, svi smo počeli tako. I volio bi sad da se priključi naš replici jer je to idealna prilika za njih. Mi ovo nismo imali na početku, brate. Ti se sjećaš sad da smo freestylali battle po parkovima, klasika neka priča. Ja sam osjetio tako svake godine kad krenem u organizaciju i svega toga da kontaktiram sve repere, sve MC-e za koje znam da bi mogli ili da bi htjeli učestvovati. I uvijek ja nekako njima pristupim i pitam, Bil, hoćeš li, jesi razmišljao, konto, znaš. I nekako vidim kod njih neki stav, ajde, okej, mislim, veliki je to nastup i veliki je pritisak i sve, ali ima neka doza straha, a u biti, mislim, sad smo, evo, svi spomenuli da je to zapravo jedno veliko udruženje i da oni van bine savršeno funkcionišu i su postali prijatelji, malte ne. Ali to je taj strah da on njega ne izofira na bini, da se njemu ne smije čitavo Sarajevo, znaš, jer njega će još gledat vamo, ali to je nepotreban strah, to je Pa bez veze, evo, lupa. Bez veze, to je... Eto, ovaj battle, državni, kad sam ja battlo s Karom, pojeo me čovjek, znači izgazio me kontašnu batlu i o tome se priča 3-4 dana, ja sam nastavio, pripremao se za ovo regionalno i nisam to nekako shvatio kao neko poniženje ili nešto, nego je to battle. Mora neko pobijediti, razumiješ,
Tako da je meni to najnormalnija stvar i moraš neki pritisak imat, moraš neki poraz imat u svemu što radiš, ne možeš stalno dolaziti kad je dobro. Život je satkan od poraza i uspjeha. Pa to je to. Od poraza i padova, molim vas lijepo. I propasti, i krša, i ratova, i nesreće. To je Balkan. Što bi rekao Ajsni Grutin, život je težak, ali je i grozan. To je to. Ne, stvarno, što se tiče toga, ne treba biti nikakav strah od nekog poraza ili od nekog ponižavanja. Kao, pa to je poenta betla, brate, zato si došao, valjda ne očekuješ da svi šute, a da ti samo vrijeđaš drugi. Ja sam, evo, recimo, sjećam se prošle godine Arot kad je betlo s Malim princom i Mali princ je tu izgubio i on je bio tad relativno novo ime, ja sam ga zapazio u Beogradu, ali je u tom betlu se odlično pokazao, iako je izgubio, pobroje brojne simpatije i od publike tamo i posle kad su snimci se gledali stvarno je dakle nije to, što znaka nijema sramote u nekom porazu. Na kraju krajeva, ako si ti odradio svoje i pokazao se, ako je on za nijansu bolji, to mislim ništa ne znači. I kažem ponovo, čak i u takvom jednom nastupu, ako pokažeš, ako odeš svjetlog obraza Sabine, ništa ti ne može naškoditi. Na kraju krajeva i ti sutra ćeš... Pobjeda je samim tim što je se popeo na binu. Upravo, bravo. Ma ja sve vidim... Jako cijenim. Ja ove betlove vidim više kao neku sportsku disciplinu u okviru hip-hopa, tako da stvarno, isto kao na rekreaciji kad izgubiš, dobro znam da si ti ljutiš, ali kad izgubiš. Zavisi, ako protiv mučeta igram, ako muče Dago, onda se više vidim kao sport. Bilo mi drago da sve više novih mladih ima koji to vide, koji smiju izaći. Isto tako je dobro uvijek da imamo državno, prije regionalnog, državno je onako i manje obimom i tu si ipak nekako u svom slengu, ne znam ni ja. Tako da možeš se lagano zagrijati, a što ne, i jedne godine nastupat pa probat ponovo sljedeće godine. I najvažnije, ja mislim da se zna da replika ponovo dolazi i da komotno možeš vježbati godinu dana do sljedeće, jer će opet doći i možeš vježbati godinu dana, doći i pokidati sve, a da prije toga niko nije čuo za tebe. Znači, i mislim da smo generalno sretni na ovim prostorima što uopšte imamo ovakvo takmičenje, jer ne znam, bez replike šta bi to bilo nešto što povezuje sad neku regionalnu scenu. Dobro, imate i Rap Skills i ove ostale priče, ali eto, ovo je stvarno jedna velika priča. Red Bull replika je jedna od najvećih takmičenja koje postoje. Znači, ne zaboravimo da ima i na španskom jeziku, da se održava širom svijeta. To sam sad počeo tako. Znači, ovo je sigurno jedan od najboljih muzičkih događaja koji se kod nas dešava. Ja sam imao priliku prošle godine da prisustvujem španskom finalu, polufinalu u Barceloni. Prelijep grad, puno ljepši od Madrida, by the way. I tu sam vidio, znači bilo je polufinale, kao eto recimo mi kad radimo ovdje državno finale i tu je bilo ogromna bina, festival, 10.000 ljudi, a mogu tek zamisliti kako je bilo finale i kako su oni razvili, dakle gdje god se priča španski, imaju nacionalna finala i onda veliko zajedničko i mislim da mi sa našim prostorom, regijom imamo ne toliki potencijal, nema toliko stanovništva, ali je upravo taj koncept identičan. Ja još da uključimo iz Njemačke da se mogu prijaviti. Da možemo dijasporu da uključimo, da eure donose. Uglavnom, to me dovodi do sljedećeg pitanja, to je budućnost replike, kako vi to vidite. Jesi vidio, Aran? Senar na aparat. Uze čovjek hljeb. Uze hljeb i studio. Ti će nam posao. Budućnost replike, da. Pa sigurno, ja mislim da će se razvijati iz godine u godinu i ne vjerujem da je sulud ovo što govorim, da se, bilo bi zanimljivo da se ljudi koji koriste jedan od jezika koji se koriste na ovim prostorima, a koji žive lupam u Švedskoj, Njemačkoj, Americi, nije bitno da se i oni prijave, to bi bilo super. Volio bi na taj način da se možda proširi. Bila bi super priča i ne znam, možda da se uključe i ostale zemlje iz Balkana, možda je to budućnost. Koje? Pa evo recimo za sad... Slovenija, Makedonija. Slovenija, Makedonija, da. To je malo jezička barijera. Pa malo jezička, ja. Imaćemo ove godine, da, to smo zaboravili spomenuti, Zlatka, višestrukog prvaka Slovenije u freestylu koji je porijeklom iz Bosne, pa on zna naš
jezik bosansko-hrvatsko-srpski, pa može i da čuje i da prisustuje i da cijeni adekvatno. Dijaspora malo da se uključi u čitavo. Dijaspora, da. Mislim da ne postoji zapravo u pravilima nešto što kaže da ti, ako si iz Njemačke... Treba rodni list, dvije slike. Kopija Dejtonskog sporazuma, ja. Dakle, mislim da dijaspora, ako se njima da doći, vamo što da ne. Kako ti vidiš budućnost replike? Pa replika je ovdje da ostane. Ne, stvarno, evo već iz godine u godinu replika dokazuje da je jedan od jačih stvari u hip-hopu što se tiče repera i samog freestyla. Mislim, pored rap skillsa, ja ne znam da još ima nešto slično. Da, to su jedine dvije lige, s tim da su, malo se razlikuje jer je pisana i freestyle. Kerme, ti imaš neku... Ja mislim da je budućnost svijetla, ali mislim najviše zavisi sad od takmičara, od ljudi što se prijavljuju. Znači da Raja vježba, da se prijavljuje, da ih nije strah i to bi trebalo da bude okej. Da, što Sol kaže, mislim sad znaju da replika je tradicija i da svake godine će biti i ne moraš razmišljati prošlo je, neće biti opet, nego može se pripremati, vježbati, znaš da će biti ponovo, da će biti taj datum, termin i da mislim da će generalno i freestyle kao disciplina postojati malo popularnija i da će privući samim tim i više takmičara. Čak i ako se prijavljaju, na primjer, ove godine može vidjeti koje su bile njegove fule, šta je te poštapalce, kako ih eliminisati i već sljedeće godine može biti šlem, kaže, može biti spreman zmaj bosanski. Dobro, Emri, imaš ti nešto da daš? Pa dobro, eto sad pričamo, recimo, uglavnom o BiH takmičarima, očekujem puno dobrih iz isto Srbije i Hrvatske. Može biti da je mi pričamo, dosta smo pričali o našim, nego kažem, da očekujem i s njihove strane jako dobrih imena koja možda nismo ni čuli. Mislim da je u Srbiji isto jako razvijena situacija. Tamo je freestyle sigurno još više ljudi, hajmo reći, radi nego ovdje. Tako da na regionalnom očekujem da puca baš od dobrih rima. To je to, dragi gledalci. Nadam se da smo malo vam pomogli i pojasnili sve oko eventa. Ako ste se dvoumili da se prijavite ili ne, sada više to nemojte. Prijavite se, sve informacije imate na redbullreplika.com. Pogledajte stranicu, posjetite Red Bull Replika Facebook. Tu će biti sve informacije i vidimo se.